bawo ongcwele, bawo ophilayo. Namhlanje Nkosi size kuwe Jehova wenikosi, size kuwe inyanga lemihla, lizwi elidala eliviwa bobumnyama bobaleke, lizwi elidala, ilizwi lalikhona emhlabeni kumnyama kuyimfonzobila, umhlaba udeformed ushapeless, mokhathana basatha kungekho themba nokubikhona into engabakhona emhlabeni. Oh, hallelujah, hallelujah. Wathatha umnyame, wathi mabekhona ukukhanya kwabakhona, lizwi lakudala sikulithile nangoku, silithelona ilizwi alafululwa ngalubomvu wawela Israyeli emnyameni owomileyo. Hallelujah, hallelujah. Kampane silosa mama yikarabashata yiko yilamaya. In the name of Jesus. Near my call to thee, near my call to thee, hallelujah.
nomama befundisi bonke otata omama obhuti everybody in the house sibuse egameni lenkosi Yesu amen hallelujah 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 lesibona izwi lenkosi incwadi yeGenesis 26 verse number 16. Oh hallelujah. Unto your name I will bring myself to your name unto your name, Lord. I will bring myself to your name unto shumela kanti ibhika zizithunywa esaphendlini wonke umpostolo ebe orchestrator ebengaculisa ithini kodwa ibe prophetic bekungena izithunywa bezihlezi outside mara izithunywa zilapha endlini ngoncwele bavula amehlo babo these angels zilapha endlini they are moving here in the house and ezi zithunywa zifana nezinye ezingamakerubi amakerubi zezi zihlala phambi koThixo zazikhathike they are in the house Holy Ghost abandiwe Holy Ghost abandiwe and they are in the house Holy Ghost abandiwe these angels are in the house they're in the house. They're moving. They're moving. Oh, Jesus. So, Hallelujah. they're moving. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, they're getting healed now. They're getting healed now. Hallelujah. Jesus. Jesus. Jesus, my God, my God, my Jesus, my God, my God, Jesus, my God, 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 my God. I'm a Timonaya. I'm a Timonaya. And they are fleeing. They are running away. Jesus, 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 hallelujah, my God, 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 Jesus, hallelujah, my God, Jesus, my God, hallelujah, mighty Jesus, hallelujah, my God, Jesus, Jesus, the
The ark is coming back again. We need to learn worship. We need to practice worship. We need to worship. Before any title, we are worshipers. Before any credential, we are worshipers.
ukuze nibakhuphe bahambe nginqula enhlanga hayi ukushumayela kodwa ukuze abantu banqume. We are worship. Number 2, worship attracts the glory of God, not the anointing. Worship attracts the glory of God, not the anointing. The anointing ile kusebenza, ile kuphangela, kushunyelwe, kuphiliswa abantu. But the glory of God, ile ibizwa worship. Like glory say ibuyele ebandleni, the Shekinah glory. I glory kaNkulunkulu ayipheleli ecaweni. Ayipheleli ethendeni. Uthi uhamba ngemoto kube ibe inkumbuka. Uthi noma usofisini yakho sehle. The angels of the Holy Ghost. And siyasondela because siphile kumaxesha of restoration. Izinto ebezikhona ziyaphinde ziyabuya. Amen. Genesis 26 verse number 16. Undikhoyo please. Verse number 16. Yes. UAbimeleki weza ku-Isaka wathi makemke kwilizwe labo kuba wayebaluleke ngaphezu kwabo. Wemkeke uIsaka wayekumisa kumzi wakhe kulonhlango yaseGerari. uThixo Moya ongcwele ilizwi lakho liphilile linamandla. Nkulunkulu wethu ongcwele lidala kunathi. Nkulunkulu wethu ongcwele thetha ngalo Nkosi nalapha empini. Baba wethu ongcwele ulambule izwi lakho linamandla egameni likaYesu. Yes. uAbimeleki weza ku-Isaka wathi uAbimeleki uza kuIsaka. Yes. wathi makemke kwilizwe labo. Wathi makahambe kwelilizwe labo. Why? Kuba wayebaluleke ngaphezu kwabo. Yes. Wemkeke uIsaka wayekumisa kumzi wakhe kulonhlango yaseGerari. Wahamba wayawumise kwinhlango. Washiya abantu behle kakuhle. Wahamba wayamukha umzi. Wawukhela enhlango. Ubani ohambayo ashiya idolobha ahambe ayokukha umzi awukhele enhlango. Funa bayibe Wemkeke uIsaka wayekumisa kumzi wabo kulonhlango yaseGerari. Wathi vu apho okwexesha. Yes. Wabuya wayiphi imithombo eyayembiwe nguyise kwaleya ayidibayo amaFilisti. Njengoba ehleli phenhlango kanti phenhlango ulinde ilizwi elizovela enkosini. Ngoba ngapha uqothiwe, ngapha ume enhlango. Njengesenhlango ulindele the voice of the Holy Ghost. Ukuba le voice eke yathi kuAbraham mayiphinde ibuye. Iphinde nayo ithethe naye elapha enhlango. Sometimes inhlango ayimbanga. Bandinde. Sometimes inhlango ayimbanga. Inhlango ilungile. Inhlango iyafuneka emntwini osindisiweyo. Ngoba inhlango inento nokubizana ne-voice of the Holy Ghost. The voice of the Holy Ghost ayifani vele xa uphakathi nabantu. Idinga uba akulocate umoya oyingcwele. Lento wayenza kuYesu ukuthi umoya oyingcwele wamkhokhela uYesu wamsa phi
Uswani bani? Tell ungafuni wena umoya ingcwele kusenhlanga. Ngithanda siyavasa entabeni ngikuhlo. Kuyashiya umntana. Kutheni xa umoya oyingcwele ebulidishela enhlanga futhi kodwa uyamfuna xa ekusa kumadlelo amhlaza. The same Holy Ghost that leads us to green pastures is the very same Holy Ghost of Satan. And in Jango ayibalekeki umthini kaThixo ukhanda izipho. Ulibangela bum zinqabile emathi izipho ezigenuine. That is why I can't join I find young and it's because abantu are running away from it. Abantu bafuna uqhabuka nje sele iphezulu kwabo iyaphezulu. Kanti noma ingehla yaphezulu isipho senziwe. Noma ingehla inkazimulo phezulu kwabo. But isipho sona siyayidinga inhlanga. Umuntu ayokwenziwa nguThixo enhlanga. People are running away. Bathi bona bafuna ima blessing. Abantu bafuna uThixo. Kanti indawo uThixo atholakala kuyo kusenhlanga. Kodwa uJohn the Baptist wayesidla inkuni. Naye wayehlala enhlanga. Yintoni le isenhlango nabaprofeti. West abaprofeti ke bona, abaprofeti west ke bona. Hayi ngiyabona ezinye izipho abaprofeti umuntu okuthiwa uwe uthi uprofeti lila. Ungabusahleke bawuthiwa kuwe wena ungumprofeti mele ukhali bekukhali qha. Oh Thixo. Kodwa wena umuntu ongumprofeti othi I'm a prophet. Lila khala. Kanamhlanje ulile your whole life. Ngoba wena awunawo amakhohleka. Ambalo. Ngoba i-anointing of i-office akuyo umprofeti in attractela ingxaki. Zizo ezingamafutha endlela. Prophet in the office. Umuntu ongumprofeti and abe ngumprofeti of the office always see pocket is fine. But our office, if you Jeremiah was the weeping prophet. Jeremiah, the prophet weeping, going nyembezi. So they do twice again. Lala ngecala uqebunyaka. Oh kungelela ngecala. Kanti umprofeti, umandi ungalila wena. Akumangcwelela ngecala unyaka wonke. Ngoba nifuna ukuvisa indlela uIsrayeli anivisa nayo la ngecala. At number 2 pheka isonka ngobulongo babantu. That's what man. God abantu are excited to be prophets. Abantu bayavuya bafuna abaprofeti. Kanti kuyabiza ube ngumprofeti. Omnye kosho mangibani libe yena okunkosikazi welenyukazi kuthiwa hambo nenyukazi hambo chata nenyukazi hambo chata nenyukazi hambo chata nenyukazi hambo chata nenyukazi. Mfana uyazikhonzela ngobungcwele afike umoya oyingcwele hayi usathana. Ayolila xa kuthiwa ungumprofeti ngokwehle ukhonzela ngobungcwele ukhonzela ngumfana kakuhle unoThixo afike umoya ngcwele athi yabona ke ngoku wena ngizakuchatisa
nini ngoba ngifuna ukuvisa indlela uSirayeli andiphethe ngayo. Prophet. Kuyadlula kumakharamashini, kuyadlula kumakharamashini. Kuyadlula about that is the Lord. Khona impilo kaMprofeti. Thixo abantu namhlanje. Khona impilo kaMprofeti. Ngoku we have prophets of fleshly prophets. Flesh bahle. Sophisticated, high life, high life, and then so this is Yalunga. It depends about if you get in town. If you go to a business call and fund, the impossible drink the vaccine. It didn't come who need to believe. Didn't know when I'm fat. Good time and pay away and I'm trying to pay for 5 years. Pay away 5 years to pay. Why? Who figure it down? Who pass it? Who no 7, no 8 or 12? Who every person we can't accept. Who's but how? Humanly possible. Yes. Kanti inhlambo Matthew emnyango wobempumelelo yakho ayithi awuzuphumelela, ayithi awuzufunda kodwa ngoku ithi ngoku mvele ezulwini nangoku mna ndingu-Mr. Nhlamba ngivele ezulwini ndinikwe wena ndikucelile wavuma unyanyiso wathi ndizamdinga lo muntu 2030 ndizamdinga 2024 ngoba kwi-office endafaka kuyifuna akavunishe, but you can't govern ungenzwaka. Ubani lo uzomgovernisha unje? Njengoba singena kwi-apostolic season, lesi kuyi-prophetic season sibuye. Lo nyaka 2024 siqala i-apostolic season, where God will raise more apostles. But umpostile akavela kusasa uyenziwa. Those kind we want signs, we want wonders, we want miracles. I go on. But God, my prophet, take off. But when we are full. Apostle ngoku base Colombian bahleli phansi nothisha lomkhulu umoya oyingcwele ubhizina uthematikisi ubafundisa hard lessons yavula lapho ngozwana nonyaka nishumela ngapha ekomani imvuselelo iphezulu uThixo uyasebenza kuphila abantu abangaboni namathini yonke le maphila aluThixo ngizamthatha umntwana ulesithathu yafika zohambela umzazi wakho ndiyothatha umntwana ebengimbolekile lo usemdlini umandi umyeni wakhe manje phone kanti akayazi umoya ingcwele ugqibe nami okagqibana uze nesigqibo wathi umntwana lo ngizamthatha ngizaphinda ukuboleke ngizaphinda ukunike but ngokufanele ngimthathe ngathi thula naqhubuzela yangena ikhona
Uthiwa gqirha umntwana akashukumakekho. Ndithi okay, yes. Ndisiza nje ndithixo nceda yena. Nceda yena ukuba I understand abe right. Sesigqibile thina. Yayazi mina ukuthi kukhona apho ngiphepherela khona. Ngokuyanyanzeleka ukuba lo mntwana osiphe yena umthanda. Kanti amen doch yini ndoda. Wamthatha umoya sehla. Kodwa akazokwazi ulala lapha esibhedlela. Asimthatha isipilisi ezakhupha umntwana. Kodwa uzophumela endlini. Wafana nebonesi. Ngibole izilives. Ngishindusela iduma. Ngivale. Ngibheke eklasini. Ngoba uthisha lomoya ngcono ufikile endlini. Hey, bandiva manje. Kanti iclass ngoku kwami. Imkile emqolombeni. Iyongena kwami iclass. Uba uYehova onika. uYehova othatha. Kodwa igama likaYehova. Wafana lo class bayipasa phezulu. Uba igama likaYehova liyadunyiswa noma imeko singenhlanga. Igama likaYehova lidunyiswa. Wamthatha ababikho. Yahlala nonkosikazi wa-right, waphela emsebenzini, waphinda emvuselelo. Yabe ndiyipasile iclass. Ayilahli ithawula. Ngenxa uba uThixo useklasini. Hlezi iklasi yakho ayifani neyami. Iclass uyingena ngokwe-office umpostoli uneklasi yakho, umprofeti uneklasi yakho, njalo njalo. Bonke baneeklasi zabo. Yeah. And awukwazi ukuyidlula. Oh, but you cannot miss the class. As young as I am, all class endidlula. Waphinda umoya ngcwele wasinika umntana. Same ntombazana, same girl ukhona ngoku. Kanti uThixo bengakuba ukhohlakele ebefuna ndipase iclass. Yale office yami. Amen. Hleze nawe useclassini. I understand. Khohlakele uThixo akona. Ubhizi kwenziwa apostles who will move with power. Ucinga abazalwane. Stefano bani. uStefano kama abantu ngamanye wathi ndibona amazulu wethi jobena ngoku afukwenze ungathi ungathi akho Thixo banjula njani abantu becawa babecawa hayi wathi bamjula becawa bamhlamathi zangathi uThixo akekho wathi ndibona amazulu evulekile nonyana kaThixo ehleli ngasekunene koThixo esamandla ungatsho wena ukhala nje ngenhlebendwana umbile wena uqalekisa aseza manje number 2 sisasondela ungcikile lamakholo lusondela ungcikile lamakholo lusondela is very close ngoba sirelaxe kakhulu siphole kakhulu but ubungcikiva kwamakholo kuziswa ngumoya ongcwele. Amen. Ukuba ukhala ngenhlebendwana uzawuthina umphu apha uyawuthina umphu xa ukhala ngenhlebendwana umphu uzawuthina wona eKenya xa bangena eKenya badubula wonke umuntu osemoya wafa ngoku baye preach bayawulayita abantwana abamasinsiweyo ngomlilo epreach banekhona khathini bafakwa entilongweni yabeka umlilo batsha pha abantwana
Masivume bandla likaThixo. Umoya engcwele asiprepare. Asenze. Funa sibani funa. Verse number 17. Yes. Wemkeke uIsaka wayemisa umzi wakhe kulonhlango yaseGerari. Yes. Wakhe wathi vu apho. Yes. Okwexeshana. Yes. Wabuya wayimbi imithombo eyayembiwe nguyise kwaleyo ayidibayo amaFilisti akube filu Abraham. Imake kufe uAbraham kwaphila uIsaka, ne? But uIsaka yena uzelwe sele amaqula efakudaka. Abantu bengasela amaquleni. Abantu behleli emaquleni anodaka anesanti angekho amanzi. Bona Wabuya wayimbi imithombo eyayembiwe nguyise kwaleyo idibayo amaFilisti akube filu Abraham. Wayibiza kwangalawo magama yayebizwa ngawo nguyise. Yamthanda. Wathi andizwa qamba amanye amagama. Yeah. Ndizokhangela amagama utata omkhulu tata Abraham wabiza ngawo. Ndivula iqula ndilithiye ngekhaya. Kukhona izinto uThixo wayezenza ezingenzekiyo namhlanje. Kodwa sizinto uThixo owekade ezenza. Abakudala bayazazi. Bayazibalisa. Bayazikhomba. Uba ngenye imini eMganjana kukhona umama owenesifo. Kodwa emvusweni ukuthi mfuthu ubhengu waluleka usifombo wamanqo. Usaphila namhlanje ukhona uyaphila ngomakhulu nangoku usaphila. Uyayibalisa uba kwenze kanjani ukuze isifomo seluleke. Ezo zinto uba singasithetha. Abaye bangathi sikhonza abantu. Abaye bangathi sibasamabani. Xa umpostile uPaulos simshumayela senasimbona. Why can't we talk about Tata Khulu Ungidi? My question. Ngoba yena wathanda ezilile. Efuna lento. Kuthiwa wayibona kumfuka Tata Mfusubhengu wayihinqwene. Why emvusweni yakhe ezile ukudla ebusuku ethandaza. Kweva alisandi somlilo unqanqaza. Esekamureni yena. Weza endlini kwabantu kumama ngapha ya kuye ngapha. Waqala umlilo wadlala ngamama usisa ngwazi wakhe wakhala ekamureni. Kanti lento ayifunayo. Ethandaza. Yes, uthi wabisabisa. Kuthiwa wayekuwa phansi uba umfundisi Ungidi. Yabifiki. Kuthiwa the very first revival. Wathi ngicela bonke abafileyo nize na. Ngicela bonke abantu abafileyo enibazwelalini. Yisani nabo. Kuthiwa zangena ihesi. Zafona ihesi. Ikiriva. Nesimei. Abanye abantwana babo. Kuyiwa kuThixo. Ngoba uThixo ufinile. Ufike gibele uTata Ungidi. Abantu bekhonza. Benothixo iqula livaliwe. Ungidi wahamba wahupha iqula. Lavuleka iqula. Funa siba. Oh yes. Wabuya wayiphi imithombo. Yes. Eyayembiwe nguyise. Yes. Kwaleya ayidibayo amaFilisti. Yes. Akube filu Abraham. Yes. Wayibiza kwangalawo magama. Wonder. Yayebizwa ngawo nguyise. Yes. Izikaka zikaIsaka zemba kulo
iliso lomthombo abelusi baseGerare baqabulisana nabakaIsaka bebanga lo mithombo bebengekho bethe kwaka wonke umthombo ubudilekile. But the very same time awuvuselela uphuma amanzi bavela abantu bathi ngowami lomthombo angowethu lomthombo ngowethu lomthombo baxabana naye. Funda abelusi baseGerare yes baqabulisana nabakaIsaka yes bebanga lo mthombo wathini yena esithi ngowabo. wathini yena uIsaka wabuya wathiya igama lomthombo esithi yimbambano. wathi ndiyawushiya lo mthombo ngoba kuthiwa yimbambano. Lo mthombo uyaxabanisa abantu abawuhethi Thixo wam. Abantu bayazifuna into zikaThixo kodwa ziyaxabanisa. Wathi ndiyawushiya lo ngoba lento ngekaThixo ibingekho. Xa ikhona balwa ngayo. Balwa nalo uze nayo ibikade ingekho kodwa yayikhona eqalekeni. Ngokubala noIsaka ogumbe umthombo. Ndifuna uva. Khona pha ndiyakho. Futhi uIsaka wayithi igama lomthombo esithi yimbambano. yes kuba kwabakho imbambano ngawo. ngomthombo yima ho ngomthombo. Yes. ngoThixo ofikileyo ehambele indawo abantu bendawo baxabane noThixo ofikileyo hamba nami mntwana ngifuna ukuna nomntwana. uThixo ufike endaweni kusenhlaba wafika uThixo wakhupha amanzi kwaphila izifo ngoba abantu baxabana noThixo ngokusebenza kwakhe. Watch out. This is the warning. Never talk about somebody ungamhlolanga. Naze ngikuthomba zakho uthethe ngomprofeti okanye ngompostoli xa ungamboni. Uza kuThixo, who is this man? Hleze ujoyine amaFilisti uvala umthombo. Verse number 19. Izigaba zikaIsaka zemba kulonhlamvu zafumana iliso lomthombo. Abelusi baseGerare baqambulisana nabakaIsaka bebanga lomthombo besithi ngowabo. uIsaka wawuthi igama lomthombo esithi imbambano kuba kwabakho imbambano ngawo. wemba omnye umthombo uIsaka kwaze kwaqanjuliswana nangawo. Lwesibili umuntu kaThixo uve ivoice enhlango yathi hamba ngolayi uyawuvumbula amaqhuba akudala avule bathi hayi ngawethu aphinde avule lesibili. Funda verse 21. wemba omnye umthombo uIsaka kweza kwaqanjuliswana nangawo wathi igama lawo ubuthaba. lento kaThixo inayi ukuattract ubuthaba. ube ungalwanga wena kodwa uve ilizwi enhlango eGerare. uve ilizwi lithi kwephuma uyakwenza but in your way yokwenza lo mthombo wakho uze nobuthaba. hey manqale abeva mandiya kuze wemkapho wemba omnye umthombo imali kwenye indawo. vasva beyazi lento kaThixo uzile wena uThixo weza kuwe eza kumakhulu wathi hamba wena ebantwini. xa ufika kobo bantu bafike babe nobuthaba baplane
Apply. Bathi sizamthola kanjani? Oh Nkosi yami. Sizamthola kanjani? Kayiphi indlela sizoyenza ba singamfumana ngayo? Wena khange udle kati yami. Kodwa uhambe nge-message oyifumane eGerari. Yomelela. Khalipha. Be strong. Uthixo wakho nawe. Don't stop. Unganikezeli. Uma umoya wombuso. Yeah. Uvukele. Ungayishinda wena. Khona. Kukabantu uthi ngobapha emadikizi wabapha apha eCashboard. But ngenxa yeliqula ekuthiwa yi-opposition bahlehla umusa. Bathi ndiyayiyeka bayinje. Phela banuyeka. Phela bani lento uyekayo. Nginaban hayi man ngiyishiya. Nginaban ushiyayo. Nginaban le ushiyayo. Ungayishiya wena. Hayi man ngiyishiya, hayi man ngiyeka. Uzolimana. Uyela endaweni yakho. Sifai saba so let us Sisi uphethe wena umyalezo. Yeka isitha. Themba umyalezo. Abantu bayaphela. Bayabheka. Lokhatha bashada. Kodwa bayuyeka umyalezo. Amandla okuphila. Amamyalezo. Asyambe kanjani? Akubanga nomyalezo lokufudumeza. Akunetha nomyalezo bakumthunzi. Hallelujah. Haibo. Amakolemfa. Haibo. Yaiwa. Ewe. Bafuna ukubulala. Bayaqambisana nawe. Hey! Ufethu. Hey! Uthweni ku. Hopha makulu. Uyekaba. Hopha inkula. Uyekaba. Yes. Befundis. Yes. Just out. Stomach in. Yes. Niyankuloni bisileyo. Niyanikulo oni bisileyo. Nithi lento inamandla. Shayeka thina. Nimbonga. Ubangehla nyakazena. Ukuba lento likaThixo yaseshula enkula libeke phansi. Beka phansi bami. Ukuba niyoyika libeni phansi. Hayi bo Jesu. Bakhona abangqungqayo. Bafuna leni ibekayo. Thina iyasehlula mhlawumbe
Buka abantwana balapha, young men apha balapha. Basilela lento. Thina sibeka phansi. Nangoba uthi uthike nabo uthi wathi namhlanje basayithola. Amen. Kukhona into ehambisa oyisaka. Kukhona into ehambisa ukuthi ubheke. Kukhona into ehambisa obabungidi obabuphelisa. Abaninzi bayayisheshela. Thima ngincede. Abaninzi bayaphika amandla wabo. Oh yes. Bangabu Jesu. Bate ngufile. Engcwabeni. Hallelujah. Lento ayifi. Amen. Lento emathikisa ayifi. Sibuele kuyo. Mna ngifuna uToto yamakholo. Akholo. UToto yomakhulu. Kholo phezulu. Ayibonakazwa. Ngobani? Abakhona. Abayibonayo. Jesus. Lento isenamandla. Nithini nina? Malibuye! Makhado ami ngenzabanini. Thithi mna Malibuye! Osisi bami nithi mina Malibuye 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 wampa umthombo Isaac kwase kwakathuliswana nangawo wathi igama lawo ubuthaba wemkapho wemba omnye umthombo kwenye indawo ephangaleleyo. Hey bandla likaThixo kukho indawo ephangaleleyo. Sendiyava lolu mthombo awuxambisana nawo.
masiyehla nentaba olukhona umthobo ofike Eastern Cape khona umthobo ofike South Africa khona umthobo ofike eMthatha wonke wakhola umthobo wakhe wawukhola umthobo undasifanda vuva wemngapho wabona umthombo wenye indawo ephangaleleyo akwabikho mpambano ngawo ayaba bakhona imphambano utakubisa wathi kuphangale bazalwane phangale likhona iqula phangale esihlangano phangale nabanina ofunayo nabanina 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 Pisani sosela Pisani zanosela Pangale wemngapho wemba omnye umthombo kwenye indawo ephangaleleyo akabikho mpambano ngawo sondela phambili utakubisa wathi uphangalele wathi ngoku ndikhoyo usinikeze indawo ephangaleleyo size kuba nenkqubela apha false prophets bayahamba false apostles bayahamba indawo ngethu soba nenkqubela soba nenkqubela kuyedolophu kuyeTranskei iTranskei yake yazwa ngothini ewe soba nenkqubela apha ngiyayiva lento nami yandisinda ngoku undikhoyo usinikeze indawo ephangaleleyo ephanga njani vala mina kule ndawo sizoba nenkqubela apha ngomnyaka lo mora bashamaya ngomnyaka inabakhathara bashika sondela ngaphambili come closer njengoba sihla entabeni wena ufuna wena ufuna sihla manje moya sibheka emakhaya moya Nkosi kodwa hamba nalento Nkosi mantombazana nini khachazo mantombazana nini rate mantombazana lento ijika imbumbulu sibeka mama hallelujah Mama God, no mama bang. Never again. Lento.
Church, Christ, body in church, unity in church. Uthi umoya engcwele mandini buze nifuna lonto lifunayo uzayihlisa ngoku, not tomorrow. Ingasi kuthoba izandla zakho, thoba izandla, unyose inhloko phezulu, ungasonga izandla zakho. Akhole isibhek zakhe azinike ama-asha. Lento ifunayo uzawuthola namhlanje. Ufuna i-double portion uzayifuna. Oh Nkosi, lonto ifunayo uzayithola. oh Baba, Bayithola manje, bayithola. Xa ubuye phansi myeke, xa lento imbambile myeke. Lento ifunayo uzayithola manje ngoku ufuna Thixo apha ama-asha apha bayayithola abantu. Ungasibambi, ivumele,
Where are you, my Father? Where are you? Come, say, come, my Father. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Palameso. Palameso. Yo. Nambuchika genesi. Nambuchika genesi. Yo. Nambuchika. Bego wani. Yoleto. Yoja tu kiliza. Yoleto. So. Bego tu bego. Yoleto. Bego tu giti. Ifeli. Senyameni aimona ngamesole nyama iyamkelwa nangokholo subasaba senyameni yamkela lento nomlilo My God, my God, my God, my God, my God, my God. May God worship Him. You children up. You call it over and can't feel it. Asipe kisha. Jambe. One by one. Yes, man of God. Next. Neakwenda sanikon. Nakula mlilo. Nakula manja. Sanikon. 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 Nova. You worship and get on up heaven for the girls. Nobody comes in out. If we worship, come to the stage. Come. Who's going to touch with your worship? Who can go sing yummy? Worship and go more. Worship and go lead. Ikashala kusala. Lipelile. Ikashala kusenzisa. I shall not serve the emotions while worshiping the penny. Now, we are sinners. Yes. Don't call it. Yes. Yes. My God. Yes. Yes. Mlilo. Touch power, fire. Touch fire, power. Touch fire, power. The Bible suckers. Be very careful. All plants see me the plants in a man. See me go one by the amount of night. I'm lean. I'll be the side of the room. Stop. I'm lean. Yeah,
miyeka yobhaki imali lewisabanda yobhaki ngumlilo. Amakasha asenzele order. Sapha. Don't worry, ngephatha yobhaki leyo ngumlilo. Sapha. Yeka wena yeka phihlani khona iyawazi zonke zomsebenzi. Miyeka ibambe. Miyeka nje ibambe. Inamandla leto. Akhona isebhakini ngamandla kaThixo. Ahlana kanjani naphi